NPP flag bearer, Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia, ataski will be say more bloggers no. One more boy mano awo shako o kan bi. Na ni nyina say 2028 elections no. Doctor say ekwan ba beda ho. Ekwan ba beda ho nyina say the NDC afedom kope candidate. President John Mahama enkobium. E di say oyusumu ne epe kakra de mom emamo ne hihye mbobi a asam kra enye no kra no. Anase de no kra no mo betan no. Shako sika sen waje we a big question Shako sika sen waje sika sen Shako sika sen waje me kra mpo de ko ne kra ba ye nche after say me wo ha na menya onon ko bi na ye osi me peke ko na osi efe no koka bo ha na me ka asem yo ma ka no me life so me kra me nkan chiro bia ana osi efe no koka ana mse mpache koka ba ana osi koka ba na onimna mse nim koka mienu me ne ba ko Asante region ono ne chamba wontumi na pre-election chamba nkoka ana mnim ba ko ono na da bia me na modidi Bawumia achi ana say me na adama to form so ana mse mpache ona aye hwan ana so na didi Bawumia achi no I see that's what I say odi minimo da bia na social media ana mse nkomo be no so who boy adwuma pa o ye adwuma ya hwe adwuma o ye na nsem bebre na de pese o ye ne se o pese o de me ko chia Bawumia ana mse o de me chia Bawumia say o se o adwuma wo ye na ye mmoa na Bawumia mla power na ye woniema bebre a pese ye ma bloggers no ye pese ye de ye pelon mamo na motoka na mu ye sei ye pelo yes ma nsem bebre na me na nze nsem na no wo kan na me anen to asmu because me ye adwuma people of power wo mo kra na threaten me most o samom na say NPP adwuma time na me sha time o share adwuma ya snap bi no power na de ntina NPP na koka mom na ebe fle e ade anya o say bloggers bebre wa frefre bloggers bebre do ma toto platform so o converse o mo because we are blogger we are social media activist we are e ma koka kran converse because ne nkomo obe sha se koka de ntina obe converse o say kodi Bawumia achi na ye fa Bawumia mla power ne ba ne peka ma abla ma ba power mu firi okra wan ya ma sika ne bi gude ma ma bi ne e fi na mensa me bo awansa se bia fe na mo ba be adwumaden no me recording bi bia me ma ne ya we say necessary e na mo fa me nka say group no me nyet that type me mo o ka chance mo fa nka group no oh me we recording me ma no say friend or friend fa so bi eno so because e dey client na o friend me ne o pa cash that be any necessary because manu say satma more power no crampo me amoa mo dia na wo frame me da one frame me then today no about opposition and o ma me say me na maboa de NDC abanam se me fa NDC ma pa so why adwuma ma hama why adwuma ma ma say oboa ye so bi oboa ye bi nam se we me moa obi a wadwuma pa wo ye adwuma pa satma na me ka me se mu mie close market mu bia mo na mu benya so mfaso mu mie Sewia regional hospital mu bia mo na mu benya so mfaso mu mie Afremiti hospital mo na me ya boa mo munim se na me de attack mo ene mahama oye bibi kakra bia me so de opa onwie cloflum swami aferi Sewia untimi NPP ntimi enwini more than say 34 NDC nyan obetime nya 50-50 owie sa project we ya for we amabobo na ni Kennedy second phase ene won ha no ho biem Kennedy phase 2 ya ma me no mo start demonstration no my no part of so wie no ne cloflum ne Sewia no Sewia na ma nwie cloflum market onwie Sewia regional hospital onwie aferi onwie Kennedy second phase yeah ma me mo anto aba we winning in ahead NDC winning ahead of Asante region I see and only you be na be ka kire once you be to am ka kire say Asante region on be lose more than 9 seats me bobo kire me boy ni na mo bo boy e ba ye de apia could be seat no kwat na ka so be lose ya me ka sa afo no southeast ni afo no southwest enu mbeje enu kra mo je na mo ma da pa nwemu na mo a chama wotumi tepa me ka say 50-50 enu to kwansi o de me kan ye bia no because you form yenim ni eko what I say and the politics ni nye and then tade shani sika de be mo bi de ye adwuma na abeka sa ma enti koka de me menye ye so be etumpe Bawumia sika dabi some crampo na mo say na obi anim say bia me adwuma ma NDC mo ba ekula no NDC obi amfi we ndem ya we ndem ya we na ya we senye kama mo bia ye de accuse me say na ya to so say wo de toma mo ba power mpo obi anka say jinsu obi nom ji say ana enye fe na me metu adwuma mabo ma afremi aboma so bia enye sentine nkrofo start o mo bobo abaso esenke free na kita cast mo nko atu enya enu ye nyame nhira but free
Penny bin so say on some opposition. Yeah. Ni on pennyfo bi o mo frɛ me na minimum da. O mo frɛ wa he, wo ye adwuma o. He, wo ye adwuma o. You know ho. Enka mo ba po enka pese sa pennyfo no kwa frɛ me chia me da. Ati ase. E bia no mo ye adwuma. Mo time be so. Obi a time ye demand no appropriate time. We are all building the Ghana we want together. Not just so for obi be bremi. Okay. O ye de ye be bo abaso ye de ye be fire o. Ti Bawumia sika de wonye. Oh, the many part, me the money I rest and one from Mancasa group. But what you conversing crofone be? Baby, more group. By your papa, because blogger be a baby on him, so coca dear, no crying catch you coca. Ya social media bloggers here the chow. It is about me a program na yajma, said your community about me and a suman. So no yes half on agenda, and your coca cranius or sumano. What I say, because your coca the meal coca and me influence me. I see it me nada. I don't need that. Now bloggers none trying to post it. And the coca no bar. Oh yeah, because I was saying, I say, me also because that's why a blogger ni bi. Okay. Oh sir. And come on, me was recording. There's a Musinia blogger and me need to bet my conversation be. Boys need almost then actually. So what I say, yeah. Shako, ojuma wo ye no minim se oka no ze onya saloon car baako. Onya 4x4 baako. Aka pick up. Yeah. Enti afi benya pick up. Amen. O say Evie. Kabina beto. Me who TikTok. Time no obeji wo e friend say. Domi. Domi paraku janchi munko tutobi. Come on, Skyward. Unko fuwa. Sisi na fuwa kula president atini ya maso fuwa mo yese you know. Kan wa bebo am fuwa. Enti enko tutobi. Obi anto Skyward. Obi be mo pick up. Amen. Let's say bante. Go pick up no de we here. Pick up na de go konkurase na go win there. What are the congress and Ababa no? Na I flex. We know what they flex on. But Mamin Kasim be na me phone. Okay. Mamin Kasim be. Say transport ministry. Or share VIP for ye. VIP for. Because unim say. And then na me ban me yes me full VIP. Okay. Me drew 150 Ghana cedis. Yes, I do. 150 Ghana cedis are more ade. Idea what to idea from 120 now they just 30 Ghana cedis. 30 cedis not take it in here car ni mu nyina obi akasa. O ma no mte bass ni mu no. Obi akasa me se metimu bi me me brother take it in there me se me betwa video kura. Ana wonim de ntia o mo kasa mo no. O je 150 Ghana cedis bass na etim no so ase ebo na entresa. Obekwabu 2010 na esim se kwofo. Yeah. 2011 adena mpanifo no nchake sa na ma no. Because sika na o mo je ya no ese ensu ehu se mo se mo ntia se mo Tuma bus na mo de man mo make sure say bus papa it from 120 cedis some they call 150 30 cedis 30 cedis like how ye nyi obi o check omo enti omo e VIP nti ye nya de ye nka bibi ntre omo ya te ase but car na ese ye ni partner na ese ye car mu ye kama ebu akwa be ye simo sit bet untimi nye uchi car sesa wotna kam sesa wes panifo no check sa ne ma no enti anon so ese mi na chase transport minister omo tuma ya chase ya ye tua because me se me twa bi ana STC say STC say Ghana bia wo se wontumo e dia na wontum dia dawlo na wobo ama Ghana fo say wontum ti Ghana na oje o kasi yesi me say timbo 1011 no ba ko wontumi nya STC woni ni alternative bia dey so ko we ya na just passengers wo ba kan ni ho kan wo STC eni 1011 kan to o just ya won so ye wo boa ana we so anajo wan gina okọ enti di opa bia no ya citizen no o kan boa woni alternative bia so use eti ati ase ebe use ya mo provide care ya papa ebe boa citizen no we na say aban ni hwe me se bus na etenam no obi bia wo bia kasa obi abofu sa 150 na 150 no because adena watu adie from 120 now they 30 Ghana cedis na to so na dey full na 12 cedi kwa na aba 50 na suggest 3 cedi no enti 30 Ghana cedis so obi akasa na car no so awutim no dey me full ya kwa 2015 bisa 2015 ya we se mo a Levy, nvaza ya register Levy and Central Arabia go you treat for 40 years na ba. Asa na eba. What dey mention na say. Nti sa na ma we na esa aban na ni kon because citizens say basia na o medwa. So pa. Ba unuka wo dey afọ obi left. Obi anyamfo bi. Oba bi anyamfo ye. On so me oba asem de onim so oba asem de enya me life. Is that something? We are Ghana something. Menya odu abrochia no abeware me ko. Hey, oso pebroni ba bi. Da bi me wale abibini ba ko. Cameraman yes say ona mo agaga yo me na me twasha ko. Ono na on de ono kwa na edi de media say me tight. O we for wachi.
Your friend Rich Perimo. Rich Me chiano no so budjuma pa Perimo. Yeah, or budjuma. Who be bia me mo a. On the twa no so chi. Who na beka so a bodyguard or na ye on ebo 5 baby or budjuma. Sako. Rich Perimo. Obetimi do number 2 dana. Na be also for security here. Oh, there be number na ebe wan ke ulasi. Ba ya mon send it. On so the battle so kra na hwema. And that cost na be ba No problem. cost na be ba kra no kwa ungra na ye be tax o. For number 2 dana. Now, I'm on my front. Me say, I feel be my pick up. Amen. For number 2, my number 0256 944 101 0256 944 101 0256 944 101. Okay. And what's any BBA to Suzu Ebeji? Okay. BBA. And some two coin in a phone now. Phone. And I bet you say, VIP nefa. The VIP ni am person who experience. No say say na we no me na ma ko wa be ka kire. And no be friend no. Obe friend. Me friend dey obe am ma friend ma ti ma ti. Obe cho say be twa bi wa. Me ba be twa. Dey obe friend be ba be twa. Me no mo so na ye adwuma. On fa budget nkan. O see me twa bibia na or discover at least or the 10,000 to more. Enye bad sir. Afu be hu. Me no mo na ye. I see. Now your project be say Afari. Say you are any other hospitals, major hospitals. Yeah. President Mama na see in the first term no ebe pem cyber briefing ben when you from the minister and those in charge said the president na kan no already the state of the nation address no promise say obewie close flow market obewie Aremeyaw hospital also obewie obewie Sewia regional hospital the state of the nation address na say o kan no ma Ghana fo nyina so te enti me wo hwana that's MC for Bosomtwe. Okay. Abubakar ono afrem so aban se oba beye. But you see on the site na nam say omujaye no security say wo no esu an oban niam bebre wo mawia. To ono ape contractors a oban hwese ye be install more than 100 CCTV cameras. Okay. Ewo any street light we are afrewini. We afrewini ni. Afrewini ai. We afrewini. Omobe install street lights afa onyina because Sewia regional hospital Akufo Addo ko bie na light clean no but ko bie na light no na light onti ko bie ze nti ko bie ne ze na nipa yi nti niam beble a nkrofo wiewia beble a afi na omobe install cameras ne street light no kan nti anu ye MC no sa no for am so problem bie no se time no so am ba behwe aba betwa. And after senior president in can regional minister so call share boss omobeye our president aka omokodo do ho ne ade it we say won so clear site omochwe contract some be back say the president na can the state of the nation address obewie ade esu owie because no ane ye ati ade na say I see. About a big push meaning say infrastructure akwan sem te saying because swami interchange ye ho abasem ama they were no mo na say ayo original minister ko penti ase a eno ye askwa eno dey head askwa market askwa interchange no swami dey na ka ergusu swami dey eso ne ho president asan shebo okay I say road minister ba ewura otumfo se etutu amu se na placard bi trend se otumfo se entie obi a ye adwuma wo ye no mo mbekasa ne kasa no omoba otumfo o ma be hye ne bo se swame ne ebe omoba regional minister so e wo ko Facebook sisi a waka to se contractor se back to side this week okay enti eno so ye kwa akotwa kire Ghana for say because the way no mo so mo ye ne se 4 no ye teso because big push no ye bidia apm from Kumawua ba benwa mu a de akwa kopi offense so okay ti see ka kese bia nu e ba be fa Kumasi ba be fa Swame okay ati de meto na se ka kese bia nu a se big push no omote tier4 so abasa 302 okay ne de akwa kohye sa big push ma kwan ye di be wurawuram Kumawu de apiepie mu akwa kopi offense so as a wo ba o ma me fra Kumasi o be fra yi so e wa ba be fra port run about no wa ba be pie mu a wo Swame o pie mu okronom da bi umfa obiem okwa ko famu offense so ho na Kumawu awurawuram no pie offense o pie offense straight okwa akomada na no o tamala na oboki na fa so na akomada tomatoes na isa wona awoko it is omote so a na ye bibia ya anya ade bia be ha nipa de ehia na so omobe so omo se ye tu kura empire na ebo so omobe but
mami mi saw sa ayiwe. Uchi NPP time uchi NDC time uchi. In terms of projects, in terms of road infrastructure, future not is under this government. Oh, say me can me region mudia. Nipa region de me hu se road o maya na ye kama pa ya Asenso Boakye. Okay. Asenso Boakye de me da bia bia a me gina bia o NPP ni but me bona baso da bia because nim de ntia. Da bi. Onya opportunity owura parliament no. Chance pa onya e no timi di make good use of it. Say na esa politician ye. Enti kwan na ehia e bia me road. Ono no consensus. O kwa Asenso Boakye wa ogu ni kwan o kwan o dan kwan no timi gu na atfad basis say. This 80 years we be wu na o manyina be use because ono na ye road minister. Ti bia bia mbona baso kro ba bi na ya atafoa. O use just 6 months spend the finish. Eti no mutimi eye we yina. Ono aye man ho. Eti sa wo ye minister. Wo ye den abeka say unni because Asenso Boakye prove say to me no nya no ekwan bi tepa from Kumasi to Sunyai main road. Yes. Nipa bleble o na Asenso Boakye betima ye within less than 6 months but wanye or the corner me say do the constituency. Who do the constituency akwan bi o bia no de ba bia ni se yedi kwa ba bia ni se yedi ko tagu kura Asenso Boakye de ku ba bia ni se yedi o de me say ba bi o kura kan fa ho me wana me nam I said dwabe kurumu no etu obia na mo ane e bona baso Asenso Boakye o but ka so obetimi de atetu bi so kura de ye ba bi but or the make good use of to no de me fan say ni area mu de but apart from that kwan bia no mo ye etimi di 2 years e say kwan bia mo ye bia be kone say tutu most of kwan bia kwan bia ni ho mo ye di 2 years adim fan say kwan no wo a me fan say ne ahoden wom okay so say me de compare Asenso Boakye de wo no ne constituency no ye road minister for just 1 year pena timi busa mo say de ntina Asenso Boakye timi ye no ne constituency okra nye main road ka asemfa ho but wa ye kwan na tata but na kwan a cars be before no ye ni biala wow so ade me chona say aba we ba ye no kwan a e mi kuro ma afo no south east from Tepa from Kumasi Ebuakwa ai ba be si mankran so kwan a Ghana fo nyina because obefa sunwan obefa nyina ho na afa obi asunwa ya mfi but ene me no ka say big push ekoso amedica akotwa ntina mbo amesa akohwe se contractors ni ndwane ya isi de ebu abekokra no masa adwane nti contractors no ai mesa akohwe se omu ndwane ya but mabusa omo se store no mo to omo ye free o mabiem video obi de send me o mabie kwanim sisi e kasa kese a na yese nko omo fa main road no mu nyina awura kro bi de mankra so omu nyina awura ho no so mo okay no omo ya no omo ya ba be pia bu akwanti e biem na no to highway okay nti big push no so okoso eno ni so far Asante region ena o ma be cut short for agogo o mo se be di maame krobo eno so ye big push o mo ya de aba be pie konongo agogo no ma ye town roads kakra eno so min kore se contractors o mo ye adwuma ena so far me mehu okay e wa Asante region ena Tepa to go so to Tepa ende me anam kotwa ye go so to Tepa okay eno o mo de 3 months spend ye wonderful work eno Kofi Job bebo ma ba so that bad ye me ka kire Kofi Job say sa kwan no onye ni ye nyeso wawie no omomfa waguzo Tepa to go so omaguso mebo a hwe Tepa to go so no hwe omunya nwie yo but omo de aduru hwidiem me kra mo anwa wow msabe ko on the first new year January year na ana no mo sha de na se adame ko na nsen na omo de aduru hwidiem na say na omo timi ye adwuma tentem say Kofi Job na yes wow but me patch say on say ye omo de ade bi sisi kwan no so okay na street light ni so kura na onam kwan mu a eso okay on fa sign bi ensi so on say de reflector on fa mu sa kwan so because oja na sa accident be sisi sa ebi afi na omo ye ntina tin say ye kai no waye bi pen jai ye kai no omunya sa de na mu onipa aja okọ mbeka se nya nwie na omaja okọ nti on fa bi ensi so na nya kama so ati ade na se so far Tepa won so me kohwe na elibotu enche what we can wa maka one asem 3 times yes contractor ne ba we say aban so first kama we say adwane elibotu enche no sa kwan ne kwan yes ye pe ba bi yes ye kwan ho ka wo pa because region ni mu nyina and this from to aba mo okay elibotu enche kwan no ye call next week akohwe next week e be call because mo ready first budget no mo kan say we push elibotu enche 1 year ba ye hu hwe ye hu other loader contractors go so omo so to aba region mienu main road ni say ye terrible sir I know there yes select president say
se contractor ni hia bibia onhwe road minister alibo to enche saa kwan no because ye be call next week ya ko say contractors no na so mu na nti ehun say others nso other region nya ba bia netimi ko ye nua ba ma bi nso your friend say ono so twa big push adwuma anod ono so bo adwuma on na me ehun say adwuma ekoso so ati ase ye de aya yesu ehun bi etwa but on na me ehun mo no nso nya me sha no bo adwuma. I see. Yeah. Report have come in such remore. Amaro. Medubesia. Medubesia pa. Na maja kwana jumadi a obo. Wakati ade haya. O de wo kra na so wa ma nya pick up a. Pick up you pick up. Wakati ano haya. I need heaven. Heaven dey. Pick up as much or no, I'm the pick up no mfama maru. Oh yeah juma. Maybe the assignment time PB be this. O de wo fili o chili esi. Ye ye pie. We be bo kra be che. Me ye betima bo me anytime. Me das na mi show bibia. Okay. Amarishako na motene kansisiano. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.